4, može. Evo da dodelimo nagrade za najbolje na 16. kupu Cara Konstantina. Kod seniorki 3. mesto Ristić Jasmina. Ne, posle slikanje je to. Tamo. Drugo mesto Stefanović Sanja. Dobro. I pobednica 16. kupa Cara Konstantina Marija Dimitrijević. Dobro, sad idemo muški. 3. mesto u konkurenciji seniora Edo Crnalić. Dobro, sad drugo mesto. Drugo mesto Milan Milutinović. I pobednik 16. kupa Cara Konstantina, ukupno 3. put Milan Martinović. Ne znam. Dobro, sada, to je to.